Afei jebrane nsem ni nchemu ankasa memfa ensomo ye hyase de afra Asante mantam no mu na school feeding caterers ya wonbo fuchesa abande wo muka ekọ Asante regional coordinating council wono mu anu wade sode ekoto mantam no mu soafo anim sanka wonkoka be ma wo mu sebe ya eka aban ede wo mu no obetimi achia okoduru honom no Asante mantam mu soafo Simon Osaimensa ebufui edientira Adom kase ede mu nchemu ba Ebra emayi adidede enu nwumto ekopiemu ewo antemu mu soafo Simon Osaimensa so ye no nani anye hu senti obisa wo mu se edienti na wo mu aba odidede na eba Emeyi koswa eyedede kosise Gloria Temagambra eba hono mu awobeje enkrata odebeto asoye no anim Mercy Ofosumensa ene yepanyimpa woda emeyi ano oni Adom kase atwetwe enkomo element say we dey school esika ko 2 cities oga so dey kono 3 years no kan ye ebesi na 3 years no yama 97% abe pemene the last time obe kan no be kam anybody ada ya na say obe kam nkofo hu say ye tuesika enan no ye say tua school feeding ka na mai wi so brobro no da ye ka kuyen ye wo sikari so maye anopa no ena caterers awomu enu school feeding aduane efrimensini awodromu ewa Asante mantemu ebehia ye ewa regional school feeding coordinator asoye edebeto wonim se sa aban ede wo mo katwitwiri a wontu ya de enya ade aduane no wobenu abiem ochemu se wonsika akaka mu nyina no aban entuama wo mo ansana ahye wadwuma ase ya no ya si ya no 3 months ya na ya tua ya sika na ya sa no aba besoso na ya no school feed afi ensu ya tua ya ka ya no wo ni asem bi asa ya sika na wo mo fa ya no wo mo metre sika na ase a ya betinto si okokwa agufa ma kira wo mo Isanse meyi ekrese se aban entua wonsika no ama wo mo a enya de obenu aduane nti basic schools awodo wa Asante mantemu school feeding program yi wa munya mu chefa anhwe yi a na wa enya aduane enni